Bos, di pantai, Bos. Halo. Gimana? Di Gili Labak, Sumenep. Oke. Mantap. Nih pantainya nih, tuh di belakang. Sendiri. Private Island. Hanya berdua, Bro. Seksi, Bro. Kak Hadi emang kalau di pantai cocok. Nah, tuh. Bule gosong. Bule gosong, bule Jawa, Belanda Depok. Oke. Oke. Ya Allah. Bule Belanda, bule Jepang. Kak Hadi ini kesini menghabiskan dana hampir ya 30 ya 30 juta ini. Dari SD saya kumpulkan, habis lagi. Mungkin nanti kita ngumpulin lagi, nggak ada masalah, nikmatin hidup, bro. Oke, Bang Ganteng, Bang Jambul pergi dulu. Bye bye, bye bye, see you, bye bye. Sampai jumpa di Paradise berikutnya.